Ćao ljudi, još. Mene se sramota što sam uopće izašla na YouTube. Sjećate se, mene nije bilo 2 mjeseca na YouTube, izvinite. Bio sam na moru, nisam imao internet. Samo sam teo da se vratim kući i vratio sam se kući konačno. I evo sad možda da snimimo video. Trenutno smo ovdje sa selfie štapom. A ne sedi, ali selfie štap ne može da ispane, ja to tek sad provaljujem. Telefon ne može da mi ispane sa selfie štapom osim ako ga ne bacim. Ili hoće. A sad. Vrti kamera. Ćao. Ljudi, gledajte šta ću ja sve da stavim na ranac. Čekaj se Sve sam. ove priveske. Čekaj sad samo da vam pokažem ovo godinu šta ću vam staviti. Sve. A sljedeći put neki... Ovo plus. Sljedeći put... Ovo. A sljedeći put jedan challenge. Ovo. To jest, kada nam se ovaj video uploaduje, challenge snimam, to da znate.